abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba sede dane da munya ebre etie munuaba ekwesikapa ewo Ghana wahala dwumadi adane da mede ebesom mu no eso na ene nsem bi ababeto edwa awrehosem anye da esoreye yante asem de krokra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 4 ene eye asofo no bebre se eye gospel musician Reverend Seth Frimpong ene de waka nchini egu abra aduane esiso obi bebusa se woye hwan ne woye nipa ben like again na woye abusuafo mama yembonra ensem na nchiremu no ede ne ho ebeba abusuafo se de mo amonim no ye nua ba ma yes Seth Frimpong nyuntuni se de edi nkan ekan ye no na woye obi a obo ne ho modin yie papa ewo eye enwumto adwuma yekom wabo enwum bebre aganafo ede aye wo like almost enwum no mu a edi nkranhye ne nwum mu etiapo ne nwum etimi ma se wo wrako se wo penida so bia utimi hu se enwum bi etimi echechire wo wre papa no the first album na wode eba ye this is just the beginning no echire no ode nyame enmonyam ene ne ekeka hu bebre ema oye remix bi kra wone brother Same ene yenuaba bi ena eye adansidie sa enwum no remix a woye one brother Same ne yenuaba yo bi a chese obo ne ho modin ewo nwumtuo adwumanimu ena eye ne nyamesum susu no na woye ade eyie papa na so se de munim no owuo ekrade a enkwan entumi enje ene de yeda esore ya yensem a yete ya ne se wada ne benkum so waka nkyinagu abra aduane esisowe akwakoye arehosem ede ama yenuaba ma Seth Frimpong abusuafo ene enwumtuo adwuma yeko na abusuamo bekaya somewhere 2017 mu na chese papa yi tama no wobobonyom na afenidin ebebete ekoye afena wonte Seth Frimpong edin ebiemu enti na bi mu busa se na dem papa yi wokohe watu kwan anase den na nsuso ebebebeto edwa se no wa we bedridden and just so you be as say wabubu akademo enya de se wotimi ema ne ho so ekọ baabi se de ye woye nan yenu aye so de gina ye nan so no na wono de sa ahokeka no ebi enni honum ebiem na enum na wo emra wo kan chini egu ye no wo ma na wo mo ewo ne nchen ye busa wo mo ebusa se ade na bibi foforo bi ewo ho a eha no anase bibi bi wo ho no ma na yare bi wo ho no ma na ewo no so anu nti ama na akan chini egu anase ye kodie COVID-19 yi na bia eno so de ne ho ebebeji mu ana na no ena wo mu kire mu ese de bi enye COVID-19 bia na se yi na mo papa no oye diabetic patient enso so eka ho na enam se na wakadem a wontimi nya no hwe na no so eka ho ebi sa haw ne yawa wafam eno ena ama enede ye woto na nanom ewo ensedi nemum enye yare ya ababesue ye Ghana hanuma ekunkum krofo no enu bi enede ne ho agimu wei ene eye ensem a ababeto edwana na ho ebehia se too much ye de ebeso ya hwefo na monsusu mahunu na ekoso na mokokote ne wo baabia monsusu mahunu se eyampa na nye nkontompo ena ebia eko eso eye nuaba ma yam papa nyuntuni abrante Reverend Seth Frimpong wada ya wansore enede wonka atiasefo ehun ebiemu na nsem webeto jama munim Ghana for binum ede wo condolence ebema busuafo adofonum ene wana ekeka ehun moma yinkotie adwentwe no ebi yenua eye Simon ede awode eba ye or say rest in peace big man how short our happy days appear how long the sorrowful papa rest in peace yenua bin so ede eba say may this gospel musician so rest in the bosom of his maker yenua socialist ede eba say genuine brother life is really short yenua king ede awode eba say oh God so sad why so soon yenua p ede eba say rest in peace prophet Ewuku Ebenezer enso ede awode eba say I really love his song and I really enjoy them so much. Oh, we've lost a great personality. One so adventure no I just said do na
de condolence na Emma abusuafo bi so hwe se ne kra emfa ne kra ensie ye ewo Nyankopon ana Abraham kuku emu ebinom nsusu ehu ne se akoya reho sempa because o man da anso da yeda se papa yi obefree entem akọ entem ese abusuafo we ene enkaibo kakra ene de too much gh ye de ebesomo efa ye nua bema Reverend Seth Frempong ni wono eho enchemu fofo bia ebeba bepiem no ye nso ye de beba ba besomo se fa na ye hu ana bibia no ye ma no ensa ye ho enko ye de eho enoma ebeba ba besomo no nso wo hunu hawa enoma si afa ha ene de dwumadie no ebesi munua ba akwesi kapa ena motimini dasane yebesa na hia